Plano a blasphemy and sana a group of the planes are crashing no but we say a bit you when plano now who win a pass I work from Crawford to pass when the crowd work from and then nipa no way the hash way the hash plane I would see more about bird I had day na nipa na pete a big crack or 2 minutes yes in so said they a 2 minutes and almost see what. But the Emma, a bet to Mugiano, and to think. Oh, and I'm on Fokita. Play me pass and let me a blasphemy and trusty. A blasphemy and son I do from a bedroom cran, a fit a crowd, and I'm afraid playing a bank crime. They say, and a far or moncono. A bedroom cran, no way any day. Play me yan or pan, I'm afraid playing fit a crowd by. Now you're the radius someone who black person. What would ya? I'm buying any maybe. Oh, yeah, interested. Member of Parliament, Mrashe Bedwani Edema Adeshia Ewo Ada, ye maame comfort Cudjoe kyeremu se na nsani na helicopter kwati free wiem ebehwe for men no nam so nipa maako nwotwe to na nanom se ye do hye no omo suspect foul play oh yeah o kyeremu se nipa na hye da plan ye ede to paye ekwohye helicopter nimu men no nam so e blast ye enye ne hyebre no na maame kasem no kyeremu se planting na no ma hyehye ede ama Ghana mampani yewura John Dramani Mahama na maame no wakasa a review chese ensem ode ababonte no na chese ensem ehyehe kyeremu se helicopter no oyeye course bi a media muama ne bono ede ebro ye from Dan Kwasi Prince aha daily video so mesro se oba no subscribe wa share wa comment na ebusuya no atimi akoso akonanim na before me dey ensem breakdown details ni bi Ede Emebrono. This episode is proudly brought to you by Afo Autos. Na empanifo se eba exporting quality cars free Canada deba Ghana we number A1. Se one who can be online say ye Canada na opese ye to shape car no ede brewo afo ani kire Afo Autos ye beto shape dia sinso so dia brewo. Na onso when ye tumi age say ye use cars brand new cars car parts spare parts nya bebre ne be frɛ no. Fa empanifo numbers na down screen no so WhatsApp test free na gi emu enchirimu eyi abusia yamna yansam ne so na nsani ne ane beto odwa se helicopter bi etu ede afri inkramantam hu ade nani a kire oboase asante mantam ne mpotam ekwohwe galamse hu dwumadi a yapa ho ntoma na nke be ya galamse yakon atie fi se tamfo ba kopan no na Ghana yatumi afa yentoma pa efra e galamse hu me no nam so na yesi ministers nipa mako ensia ka ministers mi nu ho a omudi omani akire oboase na anche ane yesi helicopter yi yesi ane emergency landing akano ma na onya ba bi enyina me yesi ane gwatwa no ho tredededede no yamanfo nsema na mo ka ewo video ni audio si ya me play ede akire wi me no nam so helicopter yesi akoboduam ma nipa nwotwe na ete helicopter ni mu ato na nanom se yedu na abusuya bra asem ne ba no hwemfoni ni bi any videos audios ni bi ni niema ne nam tentan kase ne so bia ya ye frɛ social media ne so abusuya ne sewani oh nipa na atete apansa mawie ntontodie ma hye na omatete apansa mo abusuya ne sewani na helicopter crash yi ba ye hu asem ne se ne yenka no efisa betwetwere ye bo dodo na kyerɛ madwen bobo madwen se planting na eno ne nam so Mrashe Bedwani edema adehye wo ada ye mame comfort Cudjoe echiremu se helicopter na eto form ne de enye nani a nipa na ahye da plan so mo pese omuku Ghana ye mampani yewura John Dramani Mahama nti boni ben aw nti nipa ne boadu ana so plan na omo plan ye no mo atomo ba maami ayi se wo hwe se de sisi ye flight ya enka president e be fro flight anka chairman of the party e be fro na checks minim sa checks nka ombe double check it, triple check it, quadruple check it. Did you see no wo bi susu ti se de bia de wo kase wo bi mpo na ye ya wo susu se enu betimi aye e betimi abase wo bi e na share da yes a won se nipa me sake ni ye papa ye ngo ba bi e wo yi o e bi se woda nya na se otina woda kra yetinu yes na ne woda otina woda kra yetinu so otira nsi obeto na ne woda nya wa na eche woda no efutuo be na umaye da na aka kire minister bra ba bia wo no abaya asan woda ne nye munti be nya so sem wa kodu eye 50-50
Can say Ubeko, Kwana, Ubeko, dear, and then Pastor Pepper being signed. That's what the catcher will say, and yet sign, and now we are said, we Ubeko. One could be program is here. Power. Oh, Ma, Yirenumo, Mammy, Obatampa, Odiba Krupe, any crew here, or to me, what it is, the son of Babako, by a doctor, by a politician, by a minister, I would be. I don't know the best any mammy, and the mammy says I will see any back. because I honorable, the Wokan ya, Maxima Ginas was say, aviation for no, and a signal for no, Munim Wadano. And now, baby, I could be a money didn't come out. Aha, will fay, the patcho, Cosro, Confirm, all the do sa, Dada, Noa, Coppins of the group. You have some Crawford, ya almost car into my human saying. My human saying, play Nickake, and I see a boy who by ye. Reporter, would be a woman is standing there, reporter, you the Bamano. I don't know the Bayajima. Reporter, you the Mauno, and I would be just why Yajima. It's the one that see a minister, I call away the I could remember, and then an answer, make a me better than the driver said that the Martino is to do a break in the Mrs. car. I want to make us send a fackway, no more coye. And no crowd driver keko. Automatic break, and noise will break him into Sami and Koye way. Let me see you. You were baby caught, let me come far cat to her. Let me there no coy, no monkoye break, you know. Into white pan at transfer. I say, high say, white pan at transfer. No shame minister, and now one to cry say. Me di human face be besem me di abadaye be besem na ma community because na a whole president and so betlem bi a whole defense minister betlem bi inti boni ayaya ni say Ghana for say ye mebu man no ene ne boni ayaya no this is bibi aye betimi avoid accident way ebetimi avoid it say and yes so mutu ye no 1 hour and 30 minutes na weather sister mutu how many minutes mutu how many hours and my ade ya say ni fa bunani anamisio na chese ma de wo chire de e obitiri mu powom said you hwe easy buweni anisio buweni anisio anyo mane bu ama na sese we so no anyo mane bu ama na sese asem we so no sese pa o say political arena ni mu nyina na onu kra ni nipa bia on atati nipa onye heja onye basa onye yi oye ni bibia ogbo se crash odi ni crash sem awuram onye muntala na wo se we etono na pilot no enye ono na wo se assign we e se pilot no de reporter ye de be ma no eno so no be fa na odi beti onye weather forecaster na pilot nya engine onye engineer assessor enyo no ba assess engine o crew a omotimo no boni ben na omo aye obi ne ntira wo se yese han na omokoto omowo ya owu ya sei owu ya o owu ya eya obatai ashawo basei na ya sisa na gu bottom na ya de ne ba eya yesu be nyane nipa anka nyane wo mo na mo se nipa bi na kaitire a omunie ne mo mo kose
say Ghana sisu a yɛte yɛ nyinaa egu mu so. Nipa su obi frɛ no say honorable me bɔ m'ani a na ne si oba ma hyɛ da mu 3 days ne tie nye yie. Me bɔ me na mo kora mo nyɛ politician. Adɛn na mo de adum pɛmpɛ so bi sei. Adɛn na mo ma manfoɔ ɛyɛ mu asi hɔ mu sei. Adɛn na mo ma ehu ɛka yɛ sei. Adɛn politics kɛkɛ ne yɛyɛ. Kumi yɛnhyɛ so nyɛ ne kama kɛkɛ. Sɛ ne kama na nyɛ akɔnɔ kɛkɛ. Ɛnna mo na mo gya fie gu deɛ ɛnsi sɛ obi susu ma ne nyɔnko koraa. Ɛsi sɛ obi susu ma ne nyɔnko koraa. Yɛbɛboro yɛn ho a yɛmboro yɛn ho ne yɛnkɔ yɛ baabi. Na mmom no sɛ yɛbɛkɔ to the extent sɛ mo gya fie gu bɛba no. Mo yɛnsesa yɛ adwene wɔ saa nneɛma no. Na obi bia nso a wonim sɛ aban na aba no. Wontumi ne nyɛ adwuma. Soli free ho, untimi nyasa akoma pa no, na wunyi politics free mu kakra, na wunni omu nya adwuma. So free ho, na bomu ensiri ma wo mu, ensiri ma ye, na bomu na udi ewu, debi, na ya nya ne saa, Isra. Hey, mommy, Isra pa. Well, me amusa question bi. Se bibi ti se obi ewo saa adwem pobone no a na target president na target wan ya na say president be kra na wo target na wo di ade na kosim na so no anko na osuma obi a efe do be timi aka say ukoyi there be untimi yi play na blast free so play me blast ya antrase na me can't be been through the planes are acrossing na no ba wo say abeti ho abeto from and that from na nipa mu dem nipa ni dem na ase but when play no wo kono na wo ni pass e wo fom nkrofo asesa pass ni kra wo fom ana nipa no we da hashi play na wutimu a wabo seat belt eya dan na nipa na pete ebi kra akoto amrem yesi miensa o se dan akoto amrem na o ma se wo ho inti play no e blast ansa na edru from e blast ansa na edru from na ya debrade asese o mehu black pot no ye wo mu bia aban enyi na bi obia ye interested ye nyina ye interested partners ye pese ye hu ye ba ya eti ma me ansa na edru from aramo meti wase a ade no de ne ye se ekobo oduam na ade ne blast yansa a blast ye boduam a abapim dua no enkitin o se na manfo kita plane me pass enkitin ai obi akuta ne nketenkete ebi da ha bi da no ha play a eco crash yo wo India no o se me pass atitin enkitin ankrofo kita dabi wo ade no kura mu se da ho play na hun se no na be free ho no kra no ante se nipa ni nyina wo mu saa wow inti plane the plane crash there ye hu bebre e crash na be to from a e da ba bi e da no e be se ana se wo ho nipa ni wo mu na se na mbomu we da ha se na plane na titin na ni pass nyina tete because wo huru kra se bia bia dance pepe se e blast yansa na e back from a blast and then say obi kra no so all call no o say 30 minutes or 40 minutes to be a plane no eto no o sia pass ni bi e wo fam it's a blast one from me na beto nuanim e ko pim dia say ada e bia na e wase abansoro wo nkra ha rebi e cham no e nua na wo wase mansoro na e wo akra ufi airport air force base no mansura wo no dia bay na betimi awa asen no airport ho ankasa opa bia ho side no dia bay na wase mansura na wo ho dabi ebi nwasen sa
maybe na obi ka bibia one to who contact na do ni fem na chifoma etitisa munko yi play na atitisi fom nyina emra ni anhwe de atitisa ni ansa de atitisa nkrofo kitakita ne pa because bebre ho na ehwe fom no kra na wo be hu se ade na amu no kra da ho bo se nipa no kra wom Edda okrate brain ye ni wa aircraft systems wo nyina even the ayi your friend say abrocheni ya obobot tennis ball Brian something yeah I they didn't ko see ho kra no and on in ba wuye ewu wo mu no Kobe Bryant na nyina edda ho sa atete sa nti we enu dia dance pepe se ade ne blast ye ansa na edu fom na ade blast na pete because ye nwuru akonya kura wom na sa we play ma opposite that we play ma opposite that nti we ya dey stream e better baby a blast statistic was through ansa the eba fom uka say soldiers na wo mu ye training room senior mo de ahoma kra sisi play mu nto ma de 30 sports bi na so mu ntimi lande kra na sa ahoma no aye di training room no na woyi na woyi uka sinka omu nsisi nyi ministers ni bi ewo mu kra bia miedu bia na miensa bi na beka wo wow iti abia ni frisuro na sane na nya dua bia na koprim na pilot na nya frefra pilot no na nya frefra sa ba bi oni nam no edua na ne plane no e wo form asemu no and ni cancer plain Bennett ato wa atete nkete sada wa we media man kona kope bi na factory na fa video stream kona kope player abesi wa atete nkete ni nta benya atete nkete na ekita kromu ofo nye se na ya ka kire kromu ofo se o obi bia play ni part won wo bia no on famra na ye maniska ebi so airplane tank bia airplane helicopter bia ne tank no so betimi aliki ama bia wo mo anhwe ama bia eno so atimi ablase saa de no so ntimi nsi ana me say e blase nti ko e fast blase ye no so black spot no box no mahu nti omo nkamu nsam nkyerɛ ebi say leakage wo ho engineers no maduma ne say ka tank kra leakage ba ho ayehu leakage wo ho a omo aduma ane say yeah mama mfasa we ni omo aduma no idea o na simple calculation dey betimi aye the leakage wo tank no ho kra na omo aduma ane say so omo transfer na nkosoro na unimu say omo amutim wo soro na omo ni ntaban omo di betu na omo ko wu ho leakage wo ho a omo aduma ne say by force say that plane na was C80 the problem wo ho a by force say was C80 by force say was C80 na mo ko kunkrofo ma ya say ko kunkrofo ma ya say obi a mema ya excuse bia o ya mpe excuse bia tie obi a mema ya excuse bia so mmebunu omusisi omunan so na mo koyo mo ade ya say nyina ya bewu die na nya wuo ya say eti nyina ya bewu honorable kamia ye said you can say obi okra na ebi a aban ne beto no ene wo adwuma ni mu check say so ye onye sabotage bi betumi abemu amasade yes me catch ministers CEOs ni pe wo ho enya said dimunyo bia
ayi paper na mo nsem mo ndia mo ayi appointment letter na mo nsem obia aban dada na de ne baaye o se na se ni ye no ne wadwuma ye no enso ani a ninka se fam no yini free wo ntan sade ko akire kakra na po bia ono be ye adwuma wa akoma pam ezi se dia ye hu ye mpesi ye behu bio ye ya ti ye mpesi ye beti bio ye ma tan ye ntimi enyina saa ne ma we ya no ye ntimi nyina no nti ye pa mo tell ministers CEOs mo nyina mo mie mani mo ha mani na mo nsa mo sarandi ansana wetumi akata mani na mo kata mani a ye beto eto o mane bo ama ene na sifoi eno ana ebeba na wei ni bremu obia se omo ye play no ho adwuma na me bremu omo na me bremu and I mama edi entia because say ye wo natural disaster so wo a natural disaster plane fumu keke na disaster ba there be aya dan ya bibi kitwa bi atima wo ho na me ka say report ben na wo ma amon form report mpie ni ehwe amon form report mpie ni ehwe report ben na wo ma woni ben na wo ma minister no woni ben na wo ma minister no plane nya no pa na no mo free plane fi takura de bai nti no mo anhwe omo anhwe no mo de minister ni tirem omo anhwe ebi so mo ma minister di signal bia obesan yo bia nkasa dipa nwotwe nko mu nyina nko mu nyina atiase eti plane na water krade quite me bedru enkran bedru nkran nti aba nkran no mo ye ne dai wow bedru nkran e fi takrade na mo free plane e ba nkran ne se emefa o mo nko no bedru nkran no mo ye ne dai ebi se nkrofu ko plane bia besia ye wo crew a mo kom akohwe mu nyina enseti mu nyina esisa niama wo mu kama ese se ye di nsuo gu mu kra be we nsuo ni level fuel level afili fuel no ma say engine no ase bibia nti da na mu koye no mu kowe mu ko mu no da na mu kowe na mu de minister no kotrem na ba ese nkrofo ni na tin kotrem e say minister ni sanya obi abesan o mane bo amasanya obi abesan nti mo na mo bo no ho ban no den pa na mo koye wo plane ma mo ma na approval den pa na mo koye wo plane bedru ye no mo ya den wo ma mo ma na approval say onko wow ma there were so many questions to ask them. There were so many questions to ask them. Okay now ma yenhwe na ekire yenim se afa na se de osia kan hwemu ebeba enti ne yenhwe de ebesie na ebom no kyesa wusi yemfa blame no ankasa ema wom hwe ye plane no adwuma engineers wom hwe se engine no eye adwuma ebedru yemfa blame no ma wom yeah then he said whether nya utimi hu ahead nti no muni musa baby omo kono ebo ne nuama ewo ho ebo musa ebo wo ho nti no muni musa ebo wo ho na muni musa nsuo beto 1 hour to the time omo betu no weather forecast for no mo ye dey ba mama yenya report bi so say edru that catchment area na a fly very low eti ho no so na ede be na ye betumi asua free ho above very not plane airport very low. The above from pa. One report is the authentic report. But there's a black box, you know, a black box, you know, when we the young said the baby free mamba. Now, I helicopter, there's a cost through the brain. Debbie. I'm cost through the brain. Number a sign of Brosan, the boy. Pa, oh yes. A sign of Brosan. And I be able to do I was saying Brosan.
aka abrosam kwaye mu die bia ni we beka se e wase abrosam ne nsan nti de wo mu no omo hwehwe pa na ye nyina ye interested. Okay. We are 1,000% interest wo. Nti omo nyi ni nyina mpie ni nyina ye hu ye siye. Na se bi mu bon wo mu a ye nkolo omo to order. Enye sa so bitimi die ewuse ni eja no na so owo man mu a obese die ewuasi wei obitimi ehwe obi ani mu twani pati na wo jai na onya nipa kan na obeche omu nyina ati nti no omu nhwehwe mu obi anfi nani omo bese black box no omu nfi omu ani na omu nhwehwe mu yie na omu meka asem papa ntere na yakuma ya Mani emeda asa no pay. Nso me da se nti MPP for ma withdraw race ni mu de enye sympathy ena enye yi na humiliation na be kase dodo nti no o ma withdraw a wise decision no ma take ama party no nti yanso ya take dida ajisu de yanko ebi se ni mu se ye kokra ya bewe nti wunu mu se obekọ bewe a wonko wonko sei sika enko ha nkrofo adwen wo nti omo mboni decision no ya da omo ase. Yes, that's it. Etiefo nyina nso je so me pe bre no ma besra ma. Me pa show you. Mate. Bye bye. Yeah, call and then ye Muntala 3 days adua e watermani. Okay. Nti me ne wo ka say ye nyina ye wo airport. Ye kwakọ se me adua no na Nyankopon emfa Allah ankasa mfa ne kra ensie e wo baby papa maye. Abrantie awo jina ne nan so awo Muntala nyame nka ho we ya ohun ya o si leader media ne na wan fa dia ne ama leader ani sende yes na awusuaye maame ensem ne bi eno no ifise o se asem idio onti azu o wan no nkoka nkyere no ma onye nindi ma yese ne black box bi yehu e wo helicopter ni mu a black box no adwuma edi enese e record eye data efa eye helicopter yi ehu enti mpanifo se enche bi omo di mu ama ne bone nso e de bebe so yen abusua ensem ne bi eno no ana ne nyina mu no musonfo dan kwasi prince ye de ye ne de akire di ama wa ne de nipa maako nwotwe die yesie mu mienu aka emu ensia anyame eyadoma edafia de ya no ye de omo nso be kwhye fom na ya momo babai na de wo nso yatumi atoa so asemi abeye arehosem a ye be koso ede yani edi nsem na china de be tofom bi aba no so ye be somo ewo kasafidie so mesra so ba no subscribe wa share wa comment every baby a hwe fi na busua no etumi akoso akonanim na before meja mekra mo ame akono afu auto so se broma so ye opese otoka ifri Canada na ye disi nso so shepe de bro wo Ghana ha ye beto ade ama wo na bibia no etumi edimu se eye brand new car pass spare pass anase home use cars idie fa afu autos na mesne da screen so Fred test WhatsApp na ji emu enchirimu eye ye from dam kwesi prince makrao.